Fáilteanais ar an dara lá go chuirsaí Peillinsear ar na Méilte in Íochtar Rosa Coimhin Naomh Muire agus clufa Liath Sóisear Peil mBan idir an idir baile Naomh Muire agus íostan na gandachaí glas agus bán agus a tuairteáid ina cósan don é derby áitiúin seo tuairteáid ar a Clochán Liath tá gandachaí dearg. Tosa muid leis ar an baile agus nearttaí ag Naomh Muire agus beis súl áit más a glufi canis trú na marach agus siatan I gimmert na gandachaí bán agus glas a gúil tá Nicola ní bhíl agus tá ceanna difrachaí ag gibh a cúg orla ní chuomhán ag difra leis sin tá gimmert éh a cúdeag ní círa ní chuomhánach agus an sin a lá na park agus harta ceanta lá na park 7, 8 agus 9 7 agus 8 sin Katie ní Ronald agus éar ní chochartaí iad ar fanil síintear chunáil túsna blian agus don éh éhar na beidir luach agus réalt na fórne se róir sin ní gróí imnortáis imar síintear go dúnaáil leis na blianta agus beis de súl go mé siise an an taction a dhéanana go Naomh Muire agus sin sa tosia tá leachúpla bháin ag bhí de an canile ag bhí na difrachaí ag de agus dói ag teirní chónal agus alvan ní chónal difrachaí sin mar sin difrachaí agus cúpla ar an Naomh Muire. Tí bheile gunsa gon Clochán Liath nárbhil Naomh Muire I riamh a cuasaí críomh an seo an ngúnáil bhil siad san don é faoi stúr banisteoir Tony Peil fear bhí gimmert an lídeanna dó go húnaáil agus Cargan go achláin ar an banal agus túracup a tosú an ceann go sin sa gúil de Zara ní bhíl agus an sin a gibh a sídeag tá Uliath ní bhíl sa cúlathe agus Sasca ní bhíl an siúsar for atá tosú idir hían agus 7 lá na parke a Cár Wallace agus Ariana ní chnáfsí agus na tosíon sin tá Kate Wallace Jasmine ní Gallachar in da slata caithe gandaí ibre dóiag agus Rihanna Macríada I caithe gandaí ibre cúteag ach beis síú le bheith lína lechasach líon lántasach an sin ag Clochán Liath Eva Caulfield ag gandaí ibre cúig ach beis sí gimmert sa tosia Patrice ní bhíl mar lántasach agus sí Tara McGuigan na cégan a bheits gimmert sa gáin mar sin Clochán Liath agus nearttaíoch go beidir tíomlíne ach Naomh Muire nearttaíoch go ar a barc agus cleachtáil an dó idir seo tuairteáid a chéile mar bheith súla an seo ach dúismhór áit más a glufa canis tá an amsir chumá is a bhí sené ach ní nach chuí beidir choláid is a bhí se ach tá se fós láidir éidir agaí a bhain súb as na clufií a bhíon seo ó má dané chunig sib gur an chuí sin láidir agus decha go na fórne fádacha tá slua brabalíisteach an seo na cuasan takeíisteach an Clochán Liath don clufií ar bun ar an Clochán Liath ar an deire seachtaine ach na clufií ar fad a seomachas héis maidirneo beis ar bun in seo ar na Méilte clufií Liath Canis don síintear ar bun in seo in trúna mar sin na captíní captín an Clochán Liath sinní Sasca ní bhíl agus a captín Naomh Muire sinní Caroline ní Searcaí bhirrta go bhfuilisteach agus beis simú céthócas an rí tá rí séide I dro an seastan agus muid thart le Cargan dóiag an seo agus is lua bailisteach chuide cúb ceapin úr go má agus chuide cúb tarseach go má ach op na gapaltin an seo ag fócham an Naomh Muire go háid réid agus inné don ben furin na bhar Cholcham park an chéadú agus fecinn si neartta go sin an tíhfuil an fág sa seastan beis siad na gimmert trúna ach réitar agus an tíimad nach choláin fí láthir na cótaí bána go na muir cúil agus heapan go sin idir mealach mar sin na captíní ré agus picture agus is ionach go na picture ó thógáil ócas stairún se an Clochán Liath tuairteáid Naomh Muire agus Naomh Muire rion chun cín ar a Clochán Liath an seo núnaáil ach an Clochán Liath le bua éasca go máach siú dané in na Gaelóga mar sin beisiid beidir níos tuirsaí ná tá Naomh Muire ach ben súlaiste go ach be Naomh Muire súla na himróí chundaigh go háirid Rosann gróirí héis gansaí múnaálacha go minic agus cleachtáhacha ar ócáid mhór agus is ócáid mór seo go an baile bheith gimmert ar a barcdúcha sin Comórtas Peile na Gaeltachta ach ben Clochán Liath gérátamach agus feis héine súla slúmóthirte na clufií canis amárach tá nó go clufií canis Liath Canis eile san ráte tá Breathnach tuairteáid I chiiltéanna ag dóiag Breathnach championí na bliana scate agus héine le cúpla imreoir a bhí ar panel síintear na Gaillimhe mar sin Sínta chuil imreirí chundaigh ar fáil agus be tíl imreirí chundaigh in gimmert a gríomh sinse na man níos dearnaí trúna agus tá an gimach linn tá sé cecha sé númed é sé híineag agus den nóí bíon cuasaí ama díon an seo agus na clufií go handúil
Bín am breise ag am cíns Haran de seachtainna, ní dom go raibh go dtí seo. Beidir go bud an lá a bheith cúpla am breise. Feic mé réitir na sásta, tús a chuir leis a glufa agus scarhain. Tús go glufa Liath cheannis Sóisear na man. Idir nid an baran líb Muire agus a Clochán Liath. Agus dáirann de bulcín imróí. Tací le chéile sin agus tá líb Muire tací le chéile. Líb Muire frí stúr banisteúr seam color agus na ránairí dul macróí bríide I ratlún agus an fysio chama. Tá fysio an táfata Haran de seachtainna sní Rachel ní chnáf sí chama. Agus mae'n derma Clochán Liath, wel, can go réalta móra. Or beidir bert réalta I teag Clochán Liath Tony Peil, banisht an na fáine, agus na cant leis sola hos an clufi, sé rágur, sé súl go mór le clufa mór mar seo, agus tahi ítach gan na himnorí, agus donnaí Raymond Sweeney, dimir chama le Domhnach, agus Robert Worley, Shnenny Ghuir, agus Mary McDavid Walsh, mar sin tahi gan da ilan, ach, fás faat, ní mór an defid ederator, túsach leis a glufa seo. Tá sé chud te sa bhí sé inné, beidir níos tóna bhí sé inné ach don rí sin fós láidir an seo ar na Méilte. Agus well, tá bulcín sé tugal pí sama an réitir, sní Siobhan ní cud a hól. Mór an defa fós airn. Donnaí clufií ar bun an seo ar cheanal Spórt TG Cad. Haran de seachtainna, chuig clufiné agus neach clufiine agus donnaí dá chlufa Liath cheanna Sóisear ar bun trúnúna. Agus Béla Woodies agus Naomh Conal tar taide chéile agus Wolf Tone agus Kilmartyr tar taide chéile. Agus donnaí clufií ar bun dipadáin chama clufií Liath clufií canis gona scail. Faoi scór bliana na héireann, Corc agus Íháile agus Gaile tar taide éir chun le chlár glufa canis minar na héireann mar sin. Neart action. Ar bun an seo riomh ar Spórt TG Cad, Haran de seachtainna agus donnaí na clufií canis ar bun. Amárach chéad cína go sin. Chéan, ben na bútarí Rosann, ag go duchlog maidid amárach agus an ceantin ar fáil an seo YouTube agus an sin. Na clufií Sóisear, na man ag dóéag agus na clufií canis na bhar Sóisear agus Sóisear ina sin. Tá muid béal na frí réid, tá muid ben na chuúda méid Domhnach ach ar leid tús chuid hín locht na parke Muire bark go dtí cúpla núma dachin. Agus, well, mae gan ffyn sprinkler ni an job dyn tygwp agus fi sydd chawol i ddein yn diffydd gyda siya mar tas ante agus tan rhys yn lodyr mar sy'n ffordd gohol yn yr ffad agus beidir mwl ystor yn gyffordd sy'n gyfrolet glyfa omon yn imrte tas i'ch min sy'n tas i'ch bog sy'n tas i'ch gohol yn yr ffad ac yn wedyn eisiau lirod agus sy'n enwyd at tafartoch asio gysas gynwmed o tywan tymach glyfa canis Sóisear na man fici 3 Voor een baile, Naomh Muire, Gaeltachta bán agus glasa feic an chip, Rosann ní gróiríonn sin lá na parke. Agus an Clochán Liath, Gaeltachta dear agus bán, fyrir an óg ag Clochán Liath rionach go tá gimmert faoi sébal an déag leis a gundé. Agus feic me lein, cechan aid lo an aid California, is láidir sé séir ní chochartaí. Agus tu G paisteach fada le Alvin Gonal, túsma an tábhatar an seo go háid leis an ghaí agus a tas. Agus sin rud is tábhachtaí beidir. Tarn Ronal, chul siar tá sí, agus tá le go sin ceantin as. Agus a fáte ag Tara, spásí Tara is brenach chun cín. Pas agus chun sí cean deasach fáil le Caitlin Ronal. Seo cómar deasan seo ag Naomh Muire, úr an críochtú le scór. Strifachaí ag 10 agus 2. Cynnion seo na Peile, sní Caitlin gael asbog, yn cean seo bulte. Ach yn ceantin gear an tamsin ag Tarn Ronal. Agus léironn sé sin cuacht na gaoiche. Sí crín, ach ní bhí sí sa fad agus an chéadúin is Clochán Liath. Tacrochtaí agus í fortid as ag Alvin Ronal. Alva cean dáin séar chuisteach bhui sin ceantin. Ní bhuion Naomh Muire an ceantin beidir bhui sin kick ceach cúigas. Ní bhui agus an réit an muir cúlará go bhfuil Caitlin gael asbog an ceantin. Ach beidir léironn sé sin an tocras atá ar fuair an Naomh Muire go dtí seo.
Bore. Bullen Conchamach. Agus he fought to Egg Roisin Rory. Comórtas Peile die Harling David. Agus ní buna cínta éis so cruisí san Sóisear. Hashin néite go deasa Clochán agus sábhail tu go má. Agus béis sé héin nisna tógal go chéidir. Tá spás an tíb seo, má gur eistú seileibh. Agus níor fáte ráisiigh ní mór agus tinta go má an tamsin I céitin gónal bhí Clochán gcéar an pásach chuisteach fada le na tosaí a córálas ach ní bhaid le. Agus chóir eistú seileibh fáte ní mór. Siad tearn gónal. Tara faoi bhrúach cosint má dinta go Clochán agus tugann siach bhaile na drifire. Alva ceann Don Cheirach. Chuisí seans agus kicksí a grúte. An tam seo ag Clochán cínte ní bhfuil tosú go má. Agus an kicksí a rís léite gan níomh muire go tuisiid go cimar go máise dí céitin Ronald. Céití go deaisteach fad le Sarah ní rochtaí. Zachar turfin na postí an tíb sin cúpla cos céim tócaí agus cúpla cos céim neocha tócaí ag Sarah an tam sin ní rochtaí. Anna le bhí ar fennel Sóisear chun an gáil tústa blianach tá níomh muire chu brú damananta ar Clochán go dtí seo. Gan éon scór go fós. Béis go budí Timray fechan scór. Tara ag bud an ceann sin bhána sí tíiste na postí bhána agus an dáir chuirmú ag ní muireach bháin sár agus Tara níl bhil an eicalach go dtí seo I héana agus alba. Agus níacham níor isteach fada lína lán tusach Clochán go dtí seo. Agus tá ní muire a brú suas go dám an turb. Ceann sin builte. Ach Joe Caulfield. Ní chuinn sin ceann sin iste. Agus ís benar Lewis bhí Rosann tam sin. Ní chochartaí. Agus ní muide chodóg na Comórtas Peile Harling David. Fáil sibh na líor de chamá. Siar tá sé dul agus bhaid níos áne an Clochán dúsí an chéadú beidir ach rís kicksír. Agus an ceann sin Gaeltachta Katie Wallace gan zíomh de. Níomh muire gan éon scór fós ach sibh na Peile chun smócam. Harling David. Nes Spórt an seo Katie Ronald. Luas lasach bhí Katie mecinn siad iste. Taimnar sin líor Don Cheirach ní bheith sí crín. Cosint bhád into Clochán agus sin an téann go dtí seo tá sé duna go má. Siad Marianne tíarmach a rís tugann siad sibh na Peile. Agus caihan níomh buna ceann na seansan seo thugáil. Fáte galbha. Héana agus Tara. Nes ceann Don Cheirach. Téach scór bhain seo. Cúnacha. Cosint bhád into ag Clochán an tam sin. Agus kick amach a bhééis an. Agus gur kick sír tá nach cínte gur tú fulla beidir tá an plug stoppaí mé go réitúir. Agus beidir sé sin deisce Tony Boyles Clochán beidir chud gon struchtúrú mar tá deachreacht Jacob éalú as an lína cearch cúig agus lehéin cé bhfuil burt sam leis hir ag Naomh Muire fiú láthid. Ach imar Clochán gaiglór isce an álacha. Arbhaite an seo agus ceapan chuil an imar riile. Arianne ní chláimh sí héin. Beidir tacúnte. Agus gur tú fola srún ceapan. Agus béid go bheiceach muid an an díos isteach seo. Cínti turn se deis gan dáidan. Agus bheith cleachtaína agus go bheice siad beidir struchtúr a ábhar hímpel. Clochán bhfuil bhí amhlíonna go bnóra chúis srán chundé. Agus bhfuil go leor fórne láidir faoi seo go bachma.
Connie Murray. You've Caulfield der panel na bliana scate nó ngáil faoi is. Se béide nach neo an lá cimart na Murray chuid go Murray sin seo ngáil. Agus tá gortú fáilin seo agus bé an dí ar stach. Sin lúgama an dí snach sin mar tá. Guitar ní gógan atá gortaí. Ach le muid nimmirt agus a hasí ríist agus ní kick sér bhíán. Fáte leis an seo ag dí bud Rosann Grory. Tíán deas go chasta le ní tugann sí pass. Beidir na chéad scór anbhlacail dinta agus a fel fáte leis ríist ag Clochán Cairn ní seacaí captain na fórne. Turfí na postiach caihan is Clochán níor a thuirtló ní éon rácúb ní féile bol fada. Mar ní éon de seacu. Agus Arian ní chráibh sin seo le héin tugann sí pass. Ceann seo Sóisear ríist agus ceann I cheach amach ráis go dtí mór agus tá. Agus sin léit sin na tam sin ag orla ní chuomhannaí. Liath chúpla libhre cúteig, céar ní chuomhannaí. Ríist fáte leis an Clochán ní siad bantáine bheits agus bantáine bheits taistú se le bheith. Sé mar tá ag í lís ní bhíl in bháinisteir. Chéadú in isteach a dróí an lán tosach. Agus tear na go gan tam sin nach preban na dhéad róláidir. Cárthach níos áir Clochán agus well céannach ar mór an chance ní acúb. Ní tá a fáte ní bud ar chlár an scór. Agus siad í cúil bode ní bud an chéidir. Cyn ní bhfuil. Gear hain si agus fáte an tam sin. Go héas go chailí ní dábhéid. Tá go deas an seo ag ní bud. Ach, cáilte agus díocht a ráitam, ach fáte leis an sin acu. Agus kick sér is a réitir go cos céimnaí, tócaí. Agus ben, tuair se seans go Clochán agus í líte ní bhíl. Rís gur an cáineal sin amseocht. Tá sé decan líir chuiste a spás sin mar tá rí sin láidir. Chaidí nó chuineal sin, sin an lántas a Patrice ní bhíl. Patrice a casa. Pass lova deasacha. Would score an seo ag Clochán Téitach a bheith an ceann sin builte nach builte ar chéile. Agus an ceann sin múach an chéidir chur mú ag Clochán bhád níos ár. Chéidir ar dochab an trúna seo. Agus tearann go gan chur an ceann sin a mú. Ceann Don Sherach agus í fáte leis an teag Patrice ní bhíl. Seanta ce ar chúl. Patrice ní bhíl fós a gimacht an bhlacail dinta ag Rosann Grory. Dinta go héntacha agus beidir go horta sí héin. Tá dhéanana ach gannaí bhí cúil cínte ag Clochán beidir mar scór fós a cup. Jasmine Chalacor. Bad níos áintse ó Clochán I líte fós gimacht ní bhíl. Turfaí a sin isteach lábh an cúil bode agus dinta má cúil bode níomh muire. Agus beit gan ús se rodí sa glufa seo tá slú deas ba lís dechan seo. Ach gan mór an le hála béice cha go gusí seo. A se í Rosann Grory, Rosann chur cuise cínte agus riail na buntas de gúte Rosann. Sár fellador. Agus sár gailgur I Rosann Grory. Chuirtú cúnan seo agus ag sí siar. Fáte ag Éimní Hannaí. Tána líortí titim go bheith gan. Beidir go bin cuasí í nervhí seach fáte leis an Clochán agus tá seanta go bin seo. Se líor Don Sherach isteach róí an lán tosach an chus an dinta. Ach tá Don Sherach fós a bant leis. Tearnig go gan fiúrú, Tara. Tú fí hól fáte ag Tara. Agus an Clochán héis an chéad scóráil agus cúil fáte ag Tara ní cé gan. Agus well. Go chéir chopla nuad, bhí níomh muide ganas. Ach tá sé sin, Ari ó bhain go bar. Agus í chéad scór fáte ag Clochán agus cúil. Agus héis éanú maid déag imartha. Tá na cúteoirí. Chun cín, nes bhfuil freagra ag níomh muide. Ceann ní seacaí captaí na fórne. Tá má fósan. Beidir go bhealach se níomh muide níos mú.
So daar Liath and you say Skabula, heave love a clay and the team love a disha. Fought Kenny Rose ni clean. And he rose. Take a ball in your kit. Nish will row a kit tall. And he's in passion or fall. Kira Ishtach Fadala Alva. Avenue Ronald. Courtu Kid score. And Conch and also Valinto did a goal body. Avenue Wheel. In Conch and Don Cherach. I will leave Munan. Creatuna score. When you near Shin Holharn Sassan. Íochtar and Ronald. As well. Cool body did a game. I mean Conch and Don Cherach. Titim free Madis Hasna. As well. Quebec know that Dara Tony Boyle and the Vish Sinimerchin. Saibisha and Clochán Martagitation. Felsu Gomor to Glufisha, should he? Kion the Himmery is Sorta Egg Clochán, Axi Patrice New Wheel, Patrice Fonshab and Lirode. Chanteller Hool, a will on past Sasna Hool. Kinnemy here to Ganam, Cart Capin. As Dear Khaisharog, Patrice New Wheel, Kion the Himmery saw. Capping a bait going to Amaka Hain. Achtan Clufisha Guskel Suska Brownish. Agus lost last rock and shot for Unseen leave with it. Fortic Dasa Kieran Yuhivani. Kira to Spórt. Passed on Sherach after Ishin late it. Talk he fought to dash leave with it. Will Shanton Sher score a cup. Stealing Tucker and Thompson. Kieran Yuhivani. Talk and kicks here. Angus in retur. Shvani Khilachinra. Kicks here Bunton is Tushke. Martian Nivi lean country Eska. Should not is Dukrabedid. The kick in the Sierra Hogal and Tiefshinger Fark. Angus Toki here in the Huivan in Concha. So when she done Concha, Cholarn Taston. Going to hate score, going to leave with it. Concha Don Sherach, Stimel Hul, Rosann, Nikroi. Also Snairach, kick Eska, going right to the tour, took his kick service on. Well done. Cool ball, Chetamach of Anada. Kashi Harash. So Garno Gavishid. Frozen 10 score for Fekian. Taran Kagan Shagul. Nish Kanfada. Late to get Aston Thompson. Taran Ronald. Right to Rugger. Vru Caroline Yashaki. Imran the Clochán. Kicks here. He's come down Sherach. Late to down Law did it in the Himmery. The right to up. Imran Clochán. Jasmine Gaeltachta. Gluna Talaka. As the feed near the Fixus, the Hall Gluna Talam. I shouldn't kick here town. Leave one of Richt. And Gian. I guess Rui Kinte. Karaska Himmery. Go hard. Nuna Rimmershid and Chonye. Gentagamanchen. Like you lead to New Wheel. You lead to Free Vru. Think you pass Klishte. Fadler Rihanna Nikrida. You lead to Richt. I sit in the Liath Machas Lava. Ban the Clochán is Richt. The button of the Love shall this move. Jasmine Gaeltachta Thompson. Kentach. Ha fought it. Rash. Like he fought it Ash. Jasmine is to Spórt. Pass Eska. Fadler Ariane Klovshi. Right to Rugger. Nyumka Bruig Rosann Yugrori at the Liath and Thompson. Angus Pablo and Liath Machas Core Patrice New Wheel. Nyain Leif Kasuas. Angus Sunks a Dream. Angus in Frostach Basil Le once. She came Liath a Hall. So when you remember, Cárthach on the phone shot and shot on ye. Angus Egg in the phone, Dimon and Chonye Bay. Bishama Hudu, Akup and through the shot. Moyal at a good Henri, Nietzsche, Hall, at Heave one, and Tivella to Shahal. Sasson on Tiv to Muidin shot, Muska Tráchtaire had thrown Shaston. Angus well, Imri, Evi Harbar, Lashanye. On to Zachil the Martron, Justin Vishay Harbar, Tasha Zakar. Martian Togan Pisa in the Fornia Fad, Sakushis, Lashangui shot. Killian score and Chugga, leave with it. Jan two cups gave up new mentor. You will win score. I'm shoot. It's a court two baited short. Should they? Katie Ronald. Katie Tsaule. We'll buntish the 4 ticket. And she's sure for the Rosann Yugrori. Is any Rosann Queen?
Should have not done Dackrachtig, leave Muire. So Safanish Lina, Cárthach Cúigach and Shin. Skile, the Sheriff Nilawja. Tanta Dasig Rian and Gaeltachta. Dacr Hol Himpel, Erosion Yagroi to Shishkipi, and his Clichte, and his Cousins Wajan, Tugzy fought in Tamshin, a game in Yanni. Sarah Yarochti, Feckin Sheet. Katie Nihon Lehain, and Gizista Spórt Katie. Because Kashi Shem the Pillar Lame or Cousin Dursimresh, and Ganzi Darrow, Clochán Liath. Sunks a dream. Exaskin you wheel. Captain of Fornia. Basic Josh Asher Deshari. Taran Yaronal. Tarach and pass. I get it for to hear it. Agisnish, you reach and you wheel on the parket. Agus Spórt teached it. Why you don't pass Gaeltachta Bert to score Bert and Thievshin. Shiniro Dahl and Shasta Spórt to throw Patrice. Agus she fought in Tamsha. Like Taran Nicogan. Rihanna Fakla Kuna if she Kuna. Rihanna Richtach and Lewis V agus an Spórt V Aku. Imi Petimach. You reach new wheel on different in the shot. Counchin Bultik ach tan Counchin Imi Mu ach Rater Gluch Shearer and Nimmert. Agus kick service on. Agus er shot kan Clochán Liath Varnish na vedu Kira Chulin. Harish Countachta and Thievshin Gavark. I guess she ran and you create the hooks and count shot. So maybe she count shot Gar. Fuck is she at? I guess a fucky. Fellas and Kitto Kinte. Bulse. I guess Bulse is off Fad. I guess Bulse and starts on score of Fad. I guess in Head score and Head Frince score took up. I guess Katie Wallace. Couldn't das. As well, we can't take him punished to keep on going. Just after to Falk with a get toga. And as I shouldn't enter. As he hit score for to Ekeshoot. To Glafit Martian. He in the hand. Can he score false again in the ball? After Naomh scored in the Fornia. Martian. He rolled back on one last Sakushi. Basically, about mBan if Sóisear and Íochtar. Spórt Sarah Toshifi Ruse Ariana. Naomh Shishkipi. Sarah Cossack das Leods all in Sarah to she roll odds in the will thaw. Cool boy Domhnach, I give you Giroch or the Schnach throw. Kate Nicol Aspig. Fin Smuine Gama. Nice Clochán Liath Kunya Shev the Peil in Tamsha. Saskin you wheel. Spórt and Thievshin Gavark East. Aku. Agus Líte ní bhfuil Comórtas an tamar fada le Euros sin can das fáte ag Tárach anna chosin tintin sin game in Yanni Gramú láidir Charíist pass tinta gomáin sin ag Elvin Yaronal ceann sin ruta agus béid go Spórt an siomar hain cosnar sam leis an cín agus himnú titim molach a chéile a chasin Liath agus an réitear go stopla sin nimmert cé gur an seilevis ag sascin ní bhfuil agus Taran Yaronal Gortin Tamsha. As well. Cínte tan Clochán Liath héis felsú go mór sa good shot. Agus an timar hain cisteach. Is sé réile fágal agus an gortú fulla sin. Sé bríne ní bhfuil hain cisteach ach is sé fort na park na himar hágal. Rís tá Clochán Liath felsú agus sé sascin ní bhfuil. Rimán sin ach tinta go agus Cousins bhá ag dí Muire. Agus éimín Yanni cimar gomáin is tá pass lábhain seo ag Katie Yaronal tá Spórt ag Yaronal eile. Tinta go hálaí an tamsin ag Tara a Spórt go chuúdain tá Spórt tí sin go dí Muire siad an tunsaí Sóisear bhí go dtí seo bhfuil siad ná scór aibbrú a seo. Bhí chearcamach Tara ag gur alba amsú fáitice bulsa thar an trasnán agus in chéad scór fáte ag dí Muire na difrachaí Yaronal Tara alba agus thar an trasnán. Agus inis tan an ball socu síos agus cúis ceile ag an
in an ball agus Lochtaíocht agus táslú bre ball isteach an seo. Luar maidin. Cargan dó ag Rosann ag roií rís gobar go crua. Marin sin í túisce. Agus sin Canadach tá wet. Wna imnorí Cundé. Se Connach up Katie Newhona. Katie. Agus go Sóisear. Katie fós gimach lé. Tá seanta chúlan se Katie. Thugann sí faoi. Tóga sé faointe. Agus Canadacht. Imnorí Cundé. Súntasach an sin. Rosann Nicrory grotal rash na Peile. Pass love Katie Newhona. Agus well she's a turbo. Agus dog sheet. Céile cork to here it. Agus Untitled Lua Tarlin shot. We've got Holly Nick Dovey to fog apart Imra. Kick my father. Nick Rory, vertiver in the eagle to us, and Chéile. Alright, Ariane, you can have Sheikh, he fought it. Íochtar, new wheel. And then we're going to show Íochtar to the Gama. I'm going to pass the Fadela. Eva Caulfield. Imner Og. I'm going to do all. She vivru. I'm going to kick Sear Gru ticket. I'm going to focus Sheen fell. I'm going to read that. Dar score fought took up on the kick in the sear. Agus in conscience fought it. Agrian you create that machine sure. Diffrul ag Clochán Liath scorny. Agus fogan session cool glan initiative for it. Kick him at Tokyo Reach. And Rui Krask can kick shin. Agus basically ta Derek Chilish let me with it. Reach should have took a walk up as he fought it Clochán Liath. Agus Dacan can't noch the shit, agus ní chunne the shit, cunne. Regan day cunne shit ag Patrice ní wheel. Spráli holtí shit gonna himnorí agus sin dintake. Pass love cliste Chanceller Hulan seo ag Clochán Liath, which is a goal, Tosh is a goal. Agus Katie Wallace a cha crohia ag Rohrainer Patrice ní wheel. Agus Wallace a could in the point for Shion kicks here. Agus Morali bhí stúisce nár bhfuil Clochán Liath níomh muide. Sa gríomhann se an ngúnaáil. Bhí Tony Boyle rollam sa le hosan clufa. Agus gur test mór bheith an seo up. Ach well, tá siad tú freagram agan test seo. Mar tá siad Chulchan Keen, agus ní ará seachas an chéad chuig numed nach se tiltte up bris iscin seo. Agus tá se Harbhete agus péad go bud rud eiceach smúd. Gluifín na bhar níos tearnaí neo, mar tá se Harbhete. Bel chun muid in éige cruú sríon le chuid gona Muire isceach decha leis sin na hairn teile seachtainna. So do bhána bheith gimar clufa bháin. Bheith gimar cúpla clufa hairn teile seachtainna. Tuis go tastal. Agus Rosann Nicrory, Carcolor hish. And cool sin Yale, ag ní bud it. Jagur sin chéad chúla á chúlín. Mór an buile sin, agus kick amach sin fada, agus roada. Nicol ní bhíl, mar sin an brúteocht ir. Ní bud it, ní sé éas go gimar tamáilin seo. Tá buntas tí bhaint leis, ach tá mí bhaintas tí bhaint leis chumá. Neach an na himnoí seo. Tarcúna agus imnorí na bhar agus na man Tarcúna null fubal a gárchlós ímpla barc agus go leor bla nach sé Íochtar ní bhíl Chanceller Cool an seo cup agus í fáte Patrice Asig Íochtar which had done a light score am shoot Crú dacrochtaí Robhain agus blochalíntach a ríist front intag Rosann Nicrory agus bhfuil seachas job a Rosann bheith níomh muine tíirte here. So we're in the gapel on the kit.
Bisha Ellis in Yummerton shot. Agus Glyfella is goed met Dirk wie Kiltena Rachulchen Keen. As well Rachul Gavarna is in the Fornian Chachama. Kancha Makalon the park cash and Groot East. Coffee David in the Gama. Reaching your wheel. Anne Ekelos of Fikin met Domhnach Kincaid. Force game at later Caulfield. Block on Inter Tinta East. Tinta Groshin Yakori Tashi Khulot. A Tastin Kuno. Agus basic buddy banner to Kuna should turn you on. And Jack 7 years of hurt lads so fortune yo. Sitas. Brand new start faking to the custom door some mesh. Take a task galva. Can't don share. Big neighbor shisha mach up. At Lewis last rock. Fivan. Clochán ni lord ni hofferty. Agus Tentagama Clochán Chus and Tentacub. Tá an rí mátá se le fuin na be leis a Clochán sa géad leis seo fecinn ba sin. Sin grúte ach fánacht a bhí Rosann ní grórigus a grúte ag Jasmine Chalachar. Agus mecinn sí stas a spás an seo. Agus fecinn sí sascin i bhfuil. Rann i gréide. Cúlín bháin fáitice, which he sin haran Sasnan. Sin score glóte an Dara Cúlín fáitice Rianach sin score an le go dtí seo. Tinta go dasacha, chasíisteach ar a dasog. An sinna cuacht na gaoiche má úsad an tú é. Cicamach bhaid ní sáin sinna go muire. Agus cuníiste a cub. Tinta go mag séir ní rochartí. Tangwell is fel intach in Chédor, a fáte Asha Cup. She's light scoring space go Naomh Muire at east. Solomon Brishan go Hama. Fáte Choi Galva, Alvin Ronald, Count Don Cher, Count Das. Stafford Katie the Gaspug. Fáte Ash and Choi Galva. Alva Queen with a gitog. Alva, I can count and Stachalov and cool body. Agus ní bhuiile chochar amach an sin agus na sleahansaí tá tóca péidir Naomh Muire na pointí. Céitin Ronald. Alva ríist, níos tá seantacha faointe agus tá sí Íochtar an Sasnan. Alva le Dara Cúlín. Agus siad an bhirt péidir is Don Sherry tá ag Naomh Muire go dtí seo tá sí Tara agus Alva. Ronald. But to the goal button is the chance to go. Alva le haim away from Chief, fáitice. Tuair sí fin na post ríist agus rá score fáitice. A brab na súl. Agus trí cín ar fád fáitice. Agus an brúd tíochtanis a chúl bode Clochán. Cant se fada. Agus an nada. Agus aibre se amach an Clochán agus is tá spás a go sin. Guscail sús go breán is dá leis seo. Go chéad le. Tinta go deasa cub níos tá seans an seo. Agus seans má ag tear na cóganach. Níor thóg sí faointe. Ceann se leabhlacáilte bí na cín sin Don Searach. Chos an tinta sin ceapan na géimí Nianaí. Na cín sin a bhisians i rimón na cairnaga. Agus a leabhlacáilte an deacaid sin. A bheas siodí Tara for a different Alva. Rá chúlín cúpa secnachan. Taranish, all our Rosann order. Force game of Tara. She curtu Kuna, but not that's the Kuna with her. In country built, paid neighbor Sharma hope, fought it. Like a Shanton Charhulin. Caroline Sharkey. Sheer to Shirul. And there's my Hassan she team perfect. She Rosann the Croy Lehain. Alvinish, Cúlín Elamsú. Cinna ceart beidir tintacha an dechar tuairfí na postí ó taobh sinach. Ceam hinget gramú má bhín sin ach beirt a chúisteas an gramú. Agus beidir go raibh le duine bháin acu lámh a chuir leis an líoráid. Tá réitirá. Go ceann acu cailíseach mar sin kick sé bhééis an go Naomh Muire. Well, san áta bhí Clochán sé chúlín chun cín.
should not have on the shall I do. Agus his fichen met score is a glufelle. Dohin le dohin is Kiltian agus Míl Breathnach. Marsin gan tadid in the forne stu glufisha. Should score kinu nach anish mata should not in Conchal gun leave Muire. Concha ní sé na cíine lecht an rísin láidir agus is sí bulte yesh. Agus a fóril. Bultach an rí I bred gansin, Shastan. An níos múdíine Shastan tat an Íochtar na bhí né. Fórgamán sa Shastan né an bhealach a bhí an rí tia trasna. Shastan bra tócín seocob. Agus Corey Spórt TG cad. Láir an éan an tíbhile an farcach. Lá na parce, níomh Muire an sébhacob. Agus Katie ní Ronald. Agus a Rosann ní gróí le héin. Nesh that not beidir is tábhachtaí for Rosann hín réitir tíreach gáil nádó go héite an cos céimneach thug sí an hapsan Naomh ceart. Muid an scór amsún shot a kick grúta cup agus sin bhád níosár a Katie go asbug tinta go dása cup. Agus sí tannaí hankisnach sí ar a ceirdeag thug san Concha. Agus score eile cinúnach fes a gancha gun leave Muire. Agus Sóisear níos námh sí Gortú craste Concha bulte go hálan ag Sóisear Aran trasnan. Bhaid níosár agus kickan Sóisear an nachhfuil éascail leis an lísin agus an bharna na sláidí go chéad a chúlín. Agus scorehain cheapin le hama donna bhíon Gortú sin. Ach tá leam a Sristein agus beid gemacht na scóirní sin cinúnach. Daile an Clochán ní rá chúla am siúta géad leis sin. Agus well, dag sé sin iad chun cín dó tríle náide dó ach freagraí. Ag níomh Muire ag le hama agus trí chúrín as cosadacha Peil sin fáte ag galbhain í Ronald agus an kick deannach sin fáte Sóisear ní chlámh sí. Fágann sé sin 9-2 atá ag níomh Muire Íochtar an Rosann na náitiúil Clochán Liath 2-3 bí sin fi an dinamad mar sin go chlufa Liath cheanna Sóisear na man agus an dáir le. Ach tá dáintear fós a bant leis. Tearnig chu gan fiú Tara tú fao hól fáte Tara. Avin í Ronald cuirtú chéad scór Concha á sábhalínta dinta gúlbáide. Baibbrú a seo bhí cheicimach Tara I ggéar alba amsú fáte bulsa Aran trasnan agus í chéad scór agus go sústa Katie fós a gimach lé tá seanta chúlann se Katie a thugann sí faoi tóga sé faointe. Holtíiste gan himnoí agus é sin dintacha pas lábh cliste seanteile chúlann seo I Clochán Liath sí a gól tá sí a gól. Rannig riada cúníomh bháin fáte Would she shin Aran trasnan sin scór glóte an dára cúlí í Ronald. Alva ríist níos tá seanta faointe agus tá sí Íochtar an trasnan. Tá Alva le héim fan sí fáte. Tuair sí fin na posti ríist agus rá scór fáte a brab na súl.
Fáilteanais ag dáir le anseo idir an Clochán Liath atá chuincín 2-3 ag Clochán Liath 9-5 atá ag Naomh Muire agus bhfuil Naomh Muire barc fe cúpla nuaid breise agus idir fánacht le for an Clochán Liath a réitin leis barc agus dána clufa Liath cheannis na bhé seo Sóisear naán Míl Breathnach Kiltéanna a glufaile bhí Kiltéanna a grúchta le ráchúlín ag le hamas a glufa sin ceapain agus neach cúil a glufa neach cúil a glufa seach má ráchúlach an dácheán fáte ag an Clochán Liath go dtí seo ach ben rí sin ag Naomh Muire tá sé níos éasca bheith gimmert ar híomh lámha clé ná tá se áil ar híomh lámha tuise agus an réitear well Siobhan na Clochán ré na tús chuir leis a dáir le tús máis go dáirann seo agus bheith go leordinta go sa glufa seo Sascin í bhíl Oban na gapalt an taríiste galvan í hólan tam sin Alva Rosann í gróí tíb lé Fós ag imacht Alva an roth réan ar seacht seo hééis osca suas go difinte Fós ag imacht lé tá scór éasca ce tóca sí a scór trí chúlín fáte ag Alva git ní hónal agus má tá aon duine hééis Naomh Muire haint aiste glufa seo sinní agus bhfuil béid go lehananta chúlacha ach chuine sí gimacht agus béid go sin cinna ceart cúlín na hógeal agus an bhearna sin na leidu go cúil amháin nis cic siar grúte ag iríos an íhil an tam sin agus pulisteach sa gus ceapain ó Annie Rose ní chuoin stachan líomh tún ceantin steach ar a gus agus an ggéir an deadleg sin a hachans béidir Fysioteach steach na Líochtar inín le bainiste na fáinne Tony Peil can go lucha mór an bháil ná a bhí gimmert an níos ag nucha dó nar hrúdú na ngáil críomh a Hyundai a críomh na héirim le sciil gon chéadú riamh món bainisteachta hrúisiid srán Hyundai in na bliana sicáite agus idir testmór anseo go Naomh Muire atá rion chun cín ar ban tean ngúna ngáil Noi fórn láidir an teanna ngúna ngáil Beldamán éiad an term an a bheits gimmert a gríomh sinsear an láidir Nis I líte cean gear tug an tíoch fad le Patrice ní bhuaile Patrice míach ar a lína lethosach sa dáir leis agus dtí seo agus a fátain is ar eisríos ag líte léite agus cosans bhád níos áin tam sin agus tá cosans bhád dinta ag éimineánaí sin an meas cúlathe Naomh Muire agus táhaint trí chéad a chúlín fáte cobas cosadacha éis an dá chúilte agus tá siad gimmert níos áir í céitin í rónal for cúlín a botún tintacha agus isteach a lábha I rís ní bhuaile agus má bhreanan í ríteach an céin tá imreoir le héin tí sin sí rianan ní críada ach ní bh siad ná léir chuisteach sa scipaí agus bhí sí le héin seans tócín sin ag Naomh Muire I líte fannacht agus níos sé fáte Rihanna gur casín puller Rosann ní gróí a hasin léite ní gróí agus den teagá céit in Jónal I ríist an bhirt idir Hyundai I duine go agus fáte ag Rosann Nis Naomh Muire chun an sigis fáte ag Rosann ní gróí Rosann dosa beg Gaeltachta Spórt rothú te héin Gramú láidir dinta ag líte ní bhuaile agus achla féimíocha sin agus is sé fáte leis an teag Rihanna ní gréada Rihanna faoi bhrú ag ní gróí cúpla cos céim tócaí ceann sin susa le tíomh lína chríos tá Rosann ní gróí bacach an seo agus a séis an siad cúpla ó gortaí agus heapain go decrochtaí aice lena bróí ceapain na cos tá an talas an crua achrún seo Tá far go hálaí an tá talas an crua ní bhééis siad a ggéir íágáil í cháile agus ní dólam go mé sé ggéir an farcágáil chanéad te a seachtainna olbúr anseo go Naomh Muire Seo is Sascin ní bhuail Sasci fós gimmach lé gan déanana tí amach na Joan ceann sin stoppi fí gramú láidir achas an tinta agus kick sé grúte ag Naomh Muire Gur an lús chuirteas a glufa seo agus í fáte
Lorna Park and Chug Sarah Íochtar Sarah nish. Breathnach and Keen couldn't she can't Stach throw Alvin Domhnach on the merchant and chin. And you lead in your wheel. Agus tá sé téis í arú Markale Alvin Domhnach at safe ship. He hits scoreless Kinnock's glyph shot. Yardash and Leo Dahl and Brett and chin. Can't down chef so snare. Amy did the gama. Amy Mark Long Holy. Agus fátig Rosann Rees. Nesh Rosann. Third lay in the Peile. Agus Tanya Contalana. Agus can I do like a rate turnish? Can I must squeal to gama and rate her. Nach Rosann needs Tobishtach na shin. Toki Georg Rosann Rory reached. She Caroline Sharky captain for you, Bevra leave it ash and shot. Glyphic can show the Mamad Zamalach, Agus Beza chance Veke. Corn hurt low. And he's a Hunyal Saman and shot. Haran Zera shot and a tank Clochán when she hits in the Gira. Course reveal herb. And gets Tasha the cousins of Wags East, you lead in your wheel. And Naskidger, T1 Tivella. Come Farkagus. Different Ulwards into Kehushi Sheer and Chin. Saskia Nish, Zifferley. Cassin Sleeshte. Rosann Rory Kushtak Gramu. Hanchin and Leo Stas Boss. She Katie Wallace. For she Coolings cooling to gate that. Sposs Croy have look al denta. She Katie you only happen. She sort Immert in Spórt Hastin. Nish 46 there in your Íochtar. Ghanaian score 40 and cooling watching. Sadorna Kadisha. His couple of seconds. Shin can't down Sherrock. Nailan Nibuishanal. 40. I get Denta Gadas. Caroline Sharky. Caroline nach fi gern pass hort. Agus cousins wad into Gadas Pucky so East. Eg you lead in you wheel. Ta she gimmer to Rouse her father and shot. Agus a Learad Contwitch well Frabshi. Near Frabshi. Eg Garth go leave one against Caroline Sharky. Agus Bajan Tivella. Gimmer score and shot. Eg Clochán Liath. Felt in the rate rug number Kush Kimmy Toki. Eg Saskin you wheel. Agus heb my hanger kicks here Tráchtaire nach Shimarta. Fós and cool chin in the phone door to and nod she. Ach Vraha will cool at it yes a glyph shot. Doch taking conscious on the steg is Denta Gadas. Yet she near the Tráchtaire. Skippy Martin Customer submission here. Sposs might be to the Gadas. Shadeen Doncher, the Alvin O'Connell. Again, Sposs Marvi needs Tushka Galva. No way to go Nish. Sposs Croyeke. Stefan and Long Tussle. Katie you can ask book. To the Gadas come and shot. Will score a cup. Bichakamach. August Ta score for Kira Nichivani. And Liath played it in shot. Agus Denta Gadas King Kate score am shoot. Agus sin Chulinish as Cosanaka. Fátig the Muire. Íochtar Rosann Nirim ball in shot. Agus Kickle Tamach Father Tara. Here Don Cherach Stas Father Kate Galasbug. Katenish. Giving Kinnacart to Hogel. Gan Sheridan Lear to her to Dash Father Clochán Liath. Forcing him out into Gamaka. Agus Baden Rosann kick car Hakuig agus was Bua Belgashin got leave Muire. Come along toss out shot. Searshin Yichnovshi. Agus Vishi Hain Gertie. Solo House and Cluffish agus. Baden's going to Gertishin Canasta East. We've seen it. Cora Agativlina. And then 10 shot. Agus well. Peil Tráchtaire. Agus efn go beidir gortú. Agus an tiisce. Agus an imreoir fada fáil an tiisce. Agus tá mar kun chat hastal. An deca bheith gimmart an shot. Rí séide chama. Mar chúna gon imreoirí. Céan se gúil dó. An glimí for dó te gimmartach. Just hit the beidir Lorelei
Agus Cordáis Rá like Searsni Khafshi for she kicks here. Kicks here Domhnach sin rib le hama. Agus Tom Varna sin Lydie is Lydie ag they with it. He do it the nod the do up. Agus loch Banistetta. He won the test and shot. Agus capping go to the kind of lebader. There's more Sóisear. Agus Tashina Sisos. The cartoon Yartishka, agus never failed to Tastincha. Agus basically task Shachas Emendela Takarasko. Searsni Khafshi. She says Sus, Kakulor. Panistetta, leave Muire, to the Kinte. Gulshi Kakulor. Agus Kina Gul kick Cárthach Kuig. Hang leave Muire. Hossos on Clifford. Yeah, different. It's in the keen to commit. Corona Kakulor. Tashi Kakulor kept in Sóisear. Or she kicks here, Das Sageda. Kilo Shagame, Ambresha. Exam Kuta Gorty and try and keep it. There may be Kiltena, Chinkina, the Hams Cliff, the Cadadola 3-3. Cliffish a Husnia. Agus Scarwin, Agus Gavwell. Been on with this Argus, Sóisear, Old Tastin, Toggle kick Cárthach Kuig. She in the sheet, Agus Keen took she Gora, Pulta Eden, Thavlina. She will row a kit. Basically, she started through the Carno again, Concha, Mas Fedele. Concha Bulta. John Stua, Ashan Grute, Clochán, Agus Shanson Chonish, Clochán, Unsi. Tenta go Halling, Roshi Necrory, Love one Stech, Rita Rogrog, Shiste Roada. A Fos and Spos, Inish, Egg and Clochán. Saskin you wheel. Fanat la Kuna, if a Jikun and Tamsha. Nick Riadanish Rihanna. Both telling the passing. Fought to Katie Wallace for she here and the shot. You know, score Rud Diffrunish can Cliffish. I got Clochán, you wish it score. Let us can Ficken Umad. I got the money gear stop her low. Fought to Saskia. Turshi fin the Pusti. Shinhar and Sasnon. And as well, Cops Unifornia the Tastin. Cannadacht. Shin score. I think Saskia you wheel Harn Saston. Agus Cán a bhí tastal an Clochán daib se go crúgan ceantar. Bhfuil níomh muir inis ná freagráil. Éimí ní clíam. Mach fadra Sóisear ní gáchirtaí. Sóisear eise géimí. Éimí beannach an cín go mór an ráice chud gár. Agus fáitir íse galvan ní chónla nimnar íse. Fágan sí ban Clochán tíhir de sní Cara Wallace. Alva fósa gimach lé. Gramú láide fáitice. Tuairsí fin na postí agus an ceantin tarní yes. Acharish Matan leave Muire. Hobble to Shev the Peil hurt Alva. See Hooding fight ticket Gadisha. The gamer to Arau Father needs here. Captain Yichlav she Kakulor and Tiveligan Fork. I guess well does she hold a fork ogle. I guess basically been in task Nachal could you lay him up. I just leave Muire being shot. Takuna had in shaft in it. I go low belly of Hussin Comórtas Peile easy hine. None of these Takishnach Ed for and leave with it. Clochán, I guess. Reaching you will probably your Chamachs Lovax, Jamu Law didn't chin. I guess Patrice New Wheel, she said a year old. A group to mBan leave with it. Karen Sharky and Thompson Capinach. Jamu got two clugnet, I guess, and right to a cart. Stop Hollish and Immert and a keen to will. Lantas a Clochán, Patrice New Wheel, Carculor. Achtan and stop on the shot. The British shot could stop let throw Immer and Clifford.
You know, worth fishing agus beit gulcha kudu leis Clochán Liath his gur honnig Naomh Muire ash. It's Caroline Sharkey hain. Shisha a foot in your roads. Loch Corlish Grachan shot and the Méilte. You won the Cliffy versus Bunya and all fubble. Comórtas Peile Gaeltachta Bontruna. Bonnie Cole, like his near Cole, like a spree. So all fubble and shot and the Méilte. As Buchs as you go win Naomh Shivrain. Kegul chat Dian on the Himmelary. It's more different in the chat. I know each one of them moving all like good kudu. The Cliffy Canish Cal Mayal at Tráchtaire. Machine. He very close on. There's the Himmelary Calculus Fogan Josh and Gwill. Shed the years it ash egg Naomh Muire. And Varnish and the V de a cup of Hunin. Made the Irish could see Hunin. I guess fought it ash a cup of Chakash a couple of score. I'm sure you know fishing. I guess Doch fast and Chinnigas and Todd Darragh up. Agus imro Clochán Liath dina gamansin Jasmine Ychalachor agus sinna náid san Clochán Liath a gúsáid in Frionsaí agus Sasca ní bhfuil dina go háling spáin sin asála go Rosann ní Grúirí Sasca fógus fós a gimach lé Cuirtú beidir kick sír snáitsinach ar íist éimean Ian í achla frimí sin Past lábhaigh Tara ní Ronal Tara cúna tasta wathe Can more rawa kechol sus tivline agus well cousins wa in Thompson. Ní ro ein cúna kip. So Tom came up to Charlie Muire. Kegel ambitious Vason. Clofelevi Kilsianish Carrot Seal let's see and Keem. Washin got more in the forness in the Cliffy Lachanishin. Agus Shane mag say gule cat in China. Rini the match in Immerfekian. Shin top Brishavian. Jasmine, it's in the Spórt to hain. Just a little Riannic reading, you need passion cream. I did a chunyal shit. And because I didn't know, she have the Peil chunyal. Ah, Diach as a rotam, took you up. I get paid in Ishkanos to Spórt a cup to Spórt and shot. Egg Naomh Muire. I guess Caroline Sharkey, probably the yards Maxi Loving Hedor. Fekashi Tara and you hold teached it. Turn she fell to Tara. Tara costed he will love a clay. I guess Ben Concha don't chop Plabashi Mail Hul, cool bullets at the Mach. I guess Zinta Gama, cool bullet Clochán Zara New Wheel. In Concha don't chop Flabshi Mail Hul. I guess V. Kieran Yechiv on it. Kieran Love Harley. The Railway winning Concha all. I guess the Weach Fakula Kinte. Let's go put. Passed on Sherach and Chin, Clochán Liath. I didn't know Eilu Machas Adina Custom Dain. Zarian and Yechrovshi. Fought it, I guess kicks here, Groot it. Lauren Yehoff for Tinchin. I guess he can't let Alvin Yehonal, Gertie. Rory Hain, Hish Bulla Hogal. Agus Naomh Muire gur Alvin Yehonal Háile tí chuúní fáitigh tíime Rosann obair na gapal dintacha sa glufa seo. Agus ní bhí gur an fác ágadach an iad. Agus an fel a lábha go dtí ní bhfuil. Tashi a láh se go leor go sibh na Peile go Clochán Liath a glufa seo. Lárnach a chuirt má rinne siad. Mar sin beidir an daimnir sagatí seo 30 Clochán Liath go 2 verticum seastanach na chéile. Fáte ag Patrice ní bhfuil faoihrú an Thompson Annie Rose ní chuoin. Ach tinta go má Patrice. Tinta go hálainn aice. Ach tain sí snáit nach Spórt agus réitir well. Réitir tú kicks here go Clochán Liath. As Kate and Ronald Gertie. As well. Sin beidir an real
Speaking of Mick Bowen, concert. Peil na man bio fin gramushin. And as Anzac going to rate her Hain Kinney in it. The Patrice to one has. Katie Yonel Sonachin. Zacker Villa Hussentor. As Untitled the Kinnachishin Lath as Untitled Yain. Tom fell forced each to Elite New Wheel. I guess Katie Yonel. She cooling. Das on Yimmer to Gaeltachta. She Bullinchin. Kerkjorn, well locht physio, locht Leish. Leave Muire, Gobber Crew, Marta Chullogan Club, Harn Zera Shachtene. She Rachel Nichlav she. Gobber Crew Dinta, Tastin Shit, Tamerfad. Conchin. Hossin Zerish Dinta, Gimignani, Lefrimeke, a good chief pass for Katie. Nish, would Katie none score? I'm sure a shot, a Spórt Machrin Pit. Rosann tacht in the throw, Shachat Peil on Balachale, pass Clishte, Wishi Rasha, Yuffa, August Fortirash and Tamshot, a Gavin Yronal, Alva Uchishin, Posta Pulse, Don Cherban la shot, August a Grute, Clochán, August Domhnach will then leave Wood in through the shot, Posta Pulse Cup, August Queen of Shears a gauge that, and you cool body and Clochán Sovalintoch. Harish, Katie Yronal, Navin Spórt Machrin Pitashi, and then she'll ever lay go larger. And it's got to full and shot happen. Took an aska, go Clochán. And it's on the Tráchtaire. And Dahi, because basically Hastal, because when the Tráchtaire. And then the Breathnach and shot Bay, Brisha. Agus am cúte gortí a glufa seo. Ní an dorfaí. Mar an traffic load Peil, Clochán it ash and Chamad in Amach, Peil she took a chance was kick Sóisear Grúte Níl. Well, Lochlantan shot Lochlanta to Curtu kick Sóisear, Peil going rate her. Gonach Nimmer Fad, Cicero, Niliro actually Elite New Wheel. Elite free Vrug Sóisear and Íochtar take couple of cush game to kick it. Todd Derek Lebe didn't solo bag a hugel in the lore. Tá Elite ho comfort a Liath. Agus sin pass Clishte. Agus Ariane and Íochtar she. You score Nish gan Clochán different Ulbor Nish Rater on Thompson. Gorban Clochán Cintach. Agus in Fellig Rosin Glory. Tugan Chiach Fadra Amy Nicliam. Any Castatichte. Agus Tara. Agus took in Tara Fadla Sarah, Katie Yronal. Called to Katie. Tanya Custantori here in the shaking leave Muire. Ariane you've Naomh she. Fortirashike. Conchin. Chusant into the east. Agus he don't go Katie Yronal Lawn Ackley. He's bullishin. Agus he's at a good it. Edimula Stua. Van Fellenchoy game in Yanni. Amy Ellen Tom shot, Nick Liam. Agus leave Muire, Cahashit Nish, couple score I'm sure. Yen Row Cup, Shadeen Ban Bazy for Alvin Yonal. Alva Nish agus Spórt Machrin Tashi Fos game us brawling Kitug. Achashin doon to sheets agus Achos and Zintig Clochán. And Kitug late in Thompson. After 7 euro to Fosaku. Kicks here Grúte. Agus Tolkich Dashin. Kicks here, Tastal Godote. There's Casey Yarvi Tatakish Nachachin. There's the punch to the winner roll. Casey Yarvi Bruce was. Got to Ellen, Tivelgan Fork. As well. An into for Clochán and Varnish and Fosacup. Cool. A will arm, egg leave Muire, when the Deshniak of 3 Julian shoe.
Peil go meach fós. Tráchtaire. Goed met Domhnach. Scoring goed met Domhnach. Tá kicks here Sean vis. Rater Ray ag Katie collapse ag. Piece of father mach on goal. Tintoke in County Seska. A Christianta Gaman Katie Ronald. Katie fós game up. Nis Uskin Suski Katie. Tershi Ishol. Savolte. Agus beit go wer chancelle ag ni mor níl. Agus a slucky sauce and chin ag Clochán agus a Savolte here and chin. Agus Tintoke agus Rater kicks here vian. Well Duskel cha sauce and chin go Katie Ronald agus. Lopán shit ni mor wat durtde Clochán Keen. Agus beit na pa geen rowe elakub. I heen vroegen Keen beidir. Wilchid nan stop a cholle Clochán and cho. Well Tintoke Clochán elu macha sin. Agus asking you wheel Tintoke hauling a kit. In response shot ag Clochán. Is asking you wheel. He needs you eat it. Eat it on pointach to low chef na Peilach in Clochán. A move. Agus fan chamar tá cool in California. Nickel you wheel is Jefford Ed leave Muire. Cárthach should couple score am shooting Yen round and shock up. Tom gemacht. Clochán Bruce Suas. I told you to go in Clochán. Like 40 Katie you in the Ronald. Katie Costative on. She slucky Suas. I tend to go on Kifos chef the Peilach on your lay. 40 Taryn Ronald. Tara free rook tour. Karen Chinig Clochán Bruce Suas. Had you right leave Muire. Elu Machashin is this Chantig Clochán. Score 1 Ellen Chuck Kinunach. Ha fought Ash. Agus Chantig go bach in Clochán. Mishi Green. Tá sin an fat fall Caroline Sharky. Sharky penaltyste. Tá Sarah ní rochty. Roller Rosann Ardennes. Beidir go an chance go leave Muire. Ian solo sar Ibra Shamach Sarah. Sarah an Saval Dinta. Mach fada leis an lán tosach agus sní Katie ní aspig. Haran Trasnan. Bhí sé de cuatú cool cénte. Ach tóg sé de coolín. Agus gurtú well agus támarál go se an tense. Sí sé an rochty tá hís go níomh Muire. Go dtír céta gurtaí. Go Clochán. Agus na fiche 7 nú me Cárthach glog. Há chuúrin in na fórne. Hála go meach a leid trí chéad nú me gam chuúta gortaíon, mar sin tá amig líomh Muire. Agus tá sé de Bruce Suas. Ag gic amach seo. Tá cecht an líomh Muire agur a leid beidir denú me focaí, agus beidir go bhfuil. Sé cic amach, ceann se fada. Mach a dró lá na parke, as an grúta go má ag Clochán lá na parke. Agus Patrice ní bhfuil an seach, ní ein líor de ficus Suas an chéadar, staat na láva. Ficus Suas ag an dáró, tá sí faoi bhrú. Pass farting is farting as Rosann Nick Rory. Liath na háte, Liath níomh Muire. Would she not score am shuncha? Rosann. Táudach an Keen. Casan sí siar tá cúnaice I Kieran ní chunle. Kieran stach an pass lávan níor an Clochán Crean agus a cáilte. Agus well bhí seanteag Dave Muire in sin. Agus tá clufa goscail tuastanis. Agus an dáireann, cuairtú score. Hafh Caulfield, Dimnar óg. Séblan na déag, atá Clochán. Mílte ní bhfuil. Tá siad in na gomáin seo. Gur gear sasna. Chun réitearach, gear sí sasna ceacailóir, agus kicks here. Agus well, seo score cinúnach inis maidin lón ceanteach a raibh an sasna. Score 1 fáte Clochán go dtí sé a dáirle. Agus an Tom gimocht linn. Íte Carcailóir. Agus simú céhgus an ceantra ceapan go. Rihanna hógus an ceantra. Há chuúlín fáte ce go dtí seo. Péidir go bud an cúlín I chinntoch. Go mbeadh Clochán ar aisin seo amárach ag go duchlog. Agus iad gimmar a glufi canis. Sóisear.
Fós, Clochán. Fénú me caite sa dála don hosta sin chuúna me déag ní stearnaí. Céiltéan as muo cad trí cum míal Breathnach. As gáile trí cam mar sin ráchúín idir na fórnin sin. Agus ráchúín idir na fórnin seo. Agus is ítach. Gan na clufií ómíoch, cúpa clufi. Is na Comórtas fad ní nach ra ómíoch sin, ach smartá. Agus er seachtainna tharbárach siod scórnis bheits táhachtach rianna na gríada. Héis sin brise I líte ní bhfuil Liath na himar beidir go Clochán Liath glún capin beidir an routine. Ní ní sé go kick sír hógeal héis brise mar sin. Gunn na gríche. Gunn ar an áitiúil. A chuireach sé seo beidir leachos ag Clochán Liath ag glufa sin le mórach. Agus is cear beidir bhfuil seanta chúil ní tá go ag nicla ní bhfuil. Agus an réite rá gur kick sír mar sin. Tíir sé sin misneach go níomh Muire ach caitheadh siad scóir le amsú. Tá amach go an dá chúil in amsú. A caitheadh siad éilúach an lína cosanta hain. Ceann sin don séireach ar fáte ag éimína glíam machchad ró Rosann ag róí. Rosann is se casa ar éhan lábh deise. Catan séhan lábh clé fágan si. Éhan an í ar réon choisí tíirse de Rosann fós ag lé. Bu cúna ce testing cúna bheit. Í slucí suas ach tinta go deasa cin pás a chorchan cín. Céann ní chuomh faoi bhrú agus a réitear gur freibsí faoi róa. Ach áchos in tinta Clochán Liath le bheith féilte. Nar chunig siad go bhfuil Rosann ag róí léróid. Hún siad suas an spás lár. Agus tegann Clochán Liath is gá siad sibh na Peile chuneal. Wallace is ben dahad slat. Ag sasca ní bhfuil. Na difracha I gimmart ar aus an seo. Agus fós a gimmart tan Clochán Liath. Tá siad ná seansa bhána le amsú. Seansa sin ceann sin bult go háir ní bhéis sin crín. A beidh neighbour seo falla Katie Wallace. Wallace go cróga. Wallace go hard agus haar an trasnan. Agus tá Clochán Liath is bí trí chuúí asran cín. Agus well an banna fud cúil a géile agus cúlín. Is sí cróga. Agus beidir go gintach an crógach sin áit na clufií ceanna sem mórach. Bart go na himnaí gortaín sin go níomh Muire. Ceannach go cínta éimína glíam. Agus heb an go éimí cecha leor siise in ceann is good a rinnean seo agus an timre eile. For Cóileis. Agus heb an go beidir. Heb an go stretcher test an John réitear. Sibháinnig go chun gluchéir. Agus cúpla brise san immert an tein. An rachas ábhas go na himnaí cecha leor. Agus gortú a seo agus báine síochta níomh Muire. Gortú agus an tá Cóileis ar fáil seo. Agus iad a díreach tíochtaisteach ar park an tíbhile an fork. Clochán Liath trí chúlí chun cín. Glufa eile agus fiche trína me caite. Cad trí ciltéanna trí a seacht ag cum míal Breathnach. Mar sin na breanna éalaí chun cín. Tá ag bútearí na bliana se caite. Agus mu a fátar Cóileis sin seo tíochtaisteach. Tá ein termán agus cilchomantar táir chéile. Sa gé chlufa eile seo na Méilte. Slú breo ballíisteach an seopan. Soltas a glufa seo a bhí anascail sa fetréh sí agus an sin na brisechaí gortachaí. Ach ní líte ní bhfuil Clochán Liath. Chénig is asce chumasach tuair ló sibh na léirte. Agus
Basically been on different and Dáchúla for the Gaeltachta. Ceann Katie Wallace for an cooling Domhnach and Chin. And Ceann Tara Gaegan. Keintí and Bua. It's basically got two goal in the Caras. Get him around the Muire. And basically Amy Yanni Tom, you make Keintse. On Ocha, is made Dina Himpler. Don't think we see correlation to shot. Come on, leave Muire, Íochtar Rosann. Héidir a Comórtas Peile na Gaeltachta vacu. Only Visha, Peil Dorish. We know Minnick is Clochán Leala. Stad a Cubbagus, the Hosh Naomh Hakab and shot. In the Méilte. Agus near Cluffy, Arbon and shot. And for Clochán agus in door. The club is good a hub. Tá Gortú Keintsin shot. Clochán J. Ní bheith Gortú an donna. A bit Fidley Muire Tráchtaire. The Borsha fi Stuart Bannister Danny O'Donnell. She in the game glyph Liath and the Sóisear. And yeah. Agus Brisha. Senior shot. Special Jacket Haulu. Commit Numed Brescia Vesan. Agus come fish in Horid and with the staff in Nagwell. Imran leave with a Kakalor. I think they would have asked a lot just a dollar shot for shit. Clochán go Clochán as Cárthach and Clochán for Saskin you will read it if this thrown the him or fad. With the turn to Sacha Shacht Naomh mBan and shot. Scored nice call. I gave it on leave Muire. Shan was told to her in the Harren shot in it. In the Comórtas Peile, Comórtas Siamsiota. Cholona Carcolor, Harren shot in it. As well, Hoshni Fad, Oberin to Tinta Cup and Chop. And Íochtar and Rosann. Marin and shot, Kadi shot, Clochán. Man will be cool and on Nishka, leave Muire. Gameshit. It's a glyph Canish Morach. Sorry. Antahi Egfornia, the man and shot. Gorsi Pelling on all, and Lodge and Tarmond and who Creep Shinch in the Breathnach Shakatse, Bishit in the Gimmer to go up Numet. Gay Clofella. Because it ain't Peter Glan in it. How it an Lodge and shot. You want and shot in Naomh ach for the Fadna Tide. Agus mas boom mo chuibna fchushit. Clochán as the healing rod the Shinshire and Tarmon. An Lodge and shot. Agus na himna reach like hele. On the parket. Himna leave with it. Johnny Tushke Glor comes in Gobert. Harren did a shot is it. If a Gobert Himpel at a gar close Himpel at a bark and shot. It's an old fubble. Sagishnach Chalats the Shippy. Nimmery is a Fiddle's Moran Chuggis. We know Hummin or Fad a lot. Na Hotse an over Dintacup. Agus New Chase good did a shot in a Fada. Ach did a shot in a Harva Funtach. Go no Hummin and shot. Agus and score is journey. 0.21 to in the Fornia. It's a glyph Liath and the Shella. Kilty and the cat at 3. We have brought 3 a shot. Martian Achlef is a glyph Martin shot. Agus mi Domhnach and Keen. Champion in the Breathnach Shakatse for the Canisar and the course in Peil Dorish. Edamamin a gunye on Kiarua ach Domhnach Rue Cree Sóisear. The Breathnach Shakatse in Gaile agus Tahia Cup. Lady Siani Horin non Tusach Namrana. She champion in the Hayden of course he Liath Lova. Shinshire.
Rashin John the Méilte with the first one make Corlish agus Clochán to Gart. Imror Naomh Muire. Agus na Imror yellow agus loch banishteach doirin. Ishka Hogal. Dan Naomh Chan walk over sure fad agus an rud tábhachtaí hob ar fadna. Is she Kerklor. Neartta go bchúr scoil le chéile. It's immer le chéile an Rodney Peil le dúnaáil agus le heite. Agus well. Keen to go Imror Naomh Muire pull up us more. And le cúna dé. Mis sé bhag mis sí ráise fort na Imror, ach sí Kerklor. Agus an réitear. We're an breise le cur leis go glufa seo. Agus tá, agus is iontach na háisnaí agus nobar fad Imror bheith sábhailte an seo ar Spórt Imror gúnaí. Agus Peil cínte. Imror Naomh Muire. Ach Corlish iontach fáilte agus nach chóirdíach an aclainn an seo. Agus na cínte go méidir. Gemach sé dul tíre gesteach ag an ospidal. Ach, sin Kerklor Peil. Ach an láb crochtacha go loch leanta Naomh Muire agus nach síomhacha súla beidir cool an chóscór. Deachar túscha leis nimmer tríist agus Muir agus loch banishteach Naomh Muire fós ar barc. Ach, bhí check mar hartar, réitear beidir hartar 8 númad. Mar sin, neart am ag Naomh Muire tíocht an asin seo. Ceach an númad caiite a glog. Agus dinta go dasan seo ag séir an Íochtartaí. Bhúltead ná túsamach leis Peter Haitian brise Katie Ronald. Is go rud mag we she him brise mar vi she an tursach and an obedintike stach fall Tarn Ronald. Tráchtaire Clochán is Sóisear. Imror your father coup. Tam shani roos ni queen. Kan dan church stach fall ni land tussach chosin dintin. Agus na hagan the years stach him on the Carthach get. Cachan na lámh bheith gart, agus bhí na lámh gart an sin. Agus ascin í bhfuil tógann sin chic Sóisear, agus a fáilte aisice. Agus sorachan í bhfuil, aisic asce. Agus an áta tan difrach beidir gluh seo go dtí seo. Ní bhfuil an anna líor de hurt lé. Fhí bhrúach, níach nis Clochán Liath an nimúcha am a thug leis an líor dí. Bauch beidir bogad eyes, seal beidir score am shoota. Peil light sé na seach an úmad a chéan. Sascin í bhfuil tugáil seans an sin. Fáte Gaeltachta. Agus a sí sfíomhrú. Fágad sí burt as Naomh Muire na dia. Tenta go hálainn aice. Agus an obair tintam sin. Fátanis. Ag Eva Caulfield. Tógannach. Caulfield ceann Don Sherach. With score an seo. Ag Naomh. Ag Clochán Liath. Déitach a bheith. Want should toastin shot and Clochán Haran Sasson agus beidir go bin an score Kinnach a bhéan shot Tarn Kogan where she cool together cooling to the I héanagus Rihanna Nicriada when she hits into din action agus Rihanna agus Tara a dinna her out of fad agus nish tan bhearna Méilte ríis go chead a cholín agus caihan is Naomh Muire score am seo Dan Tarn Ronald tan fork shot crua Taban near de Hara Clugan agus Deachar howlúnis a bhfuil teachta níor san in áitiúil. Cuidann sé gúnaí mín de gluficanis ach Clochán Liath iad hain áitiúil go maith. Agus Líochtar ní bhíal steach fallna Ziffer Saskia agus tá siad a críochtnú go láidin seo an Clochán Liath agus Rihanna Nicriada. Seo na peileacha. Caléin Zeffa Think she himpull it. Imror comas a chail Alvin Gonal. Eva Caulfield. Imror faois running all. Agus nimmer cosh came ni well. Marianne Choshin Thompson. Yes, top row Ed Naomh Muire. Caution at a light score I'm sure on Íochtar. Which is not cool I brew. Shall Sarah Íochtar. Banlaw Park. Sarah Caution. Breathnach era. Which is on the Chunaliste. Casey Chunaliste. Casey Sóisear. Casey Hurtwehe. Agus Ashin Liath. Agus fáte aise go Clochán Liath. Agus rís over 1-0. Ní bhfuil. Agus Liath and Thompson.
You're darling, just a Spórt, I guess toss Spórt and shot. Eg Clochán here. You gone, get Casa. Casa and Ash. And Conscious late to reach the Carolyn Shark in Domhnach. Macharish and Tom shot, I guess Clochán here. Sakapton Funuf, Keg Rimmer the Nye. I guess asking you wheel, Ni Hassan Conscious, I guess Tukashan Muire. I guess Jacket. To the Mach. Kimme Dama to Focky, Cap good made Martina Madella. Corrigator. I guess Siglafella, well, on drama Siglafella, Kuigi Card. Good C&E, I guess Kiltiana. Hunkeen. Well, Naomh Muire score, I'm sure. Tasting paid up. Tasting raw score up. Tasting cool, I guess pointed. Ach, Bezer, Guich should run the key into Chow. The Guich should run the key into Chow. Vach Shant to Guich Rash. Conscious. You hold the blockal tickets. Can the Belly cousin to Sarah to Clochán to Glyphishot. Tosh the cousin to the blockal Gama. And you're called to cup. Open the gap to the Sarah and you wheel. I guess kicks here, Groot Signy wheel. I guess sheer count down, Cherach. I guess Tug Dara Domhnach. Gary Leach and you wheel. I guess a Machafadele Saskia. Saskia Fannach late to Rihanna in your Riada. Rihanna, I guess Clochán Goose at Shevin the Peil Hall in Ish. Gramu Lodge, it's into Law Holy, the Moorish, Hannah, and Yhalchor. Hannah, Nana Rutalash, Fjord into Kashi. Shassa Suas and Ishag's Immertlob, or Tantama Gemocht. Amy Nickliam. Conscious, Chinero Darling. It's into Gazas. Forte Kate in Yoronal. Sassnet, Heinchid, like Sarah Yorti. Let's go. Or in Yuchiva, and even Tamshan, I thought she had a school of cat Clochán Sóisear. And he knows Yuchin, Foss Gimach late. Taban the Lero Dinshin. And guess Slucky Sauce, I guess called to Egg. Naomh Muire, guess reached Clochán Ish. Kush came in Toki. McGilly in wheel, I guess Taw. Naomh Muire full chef in the Peile. Rosann Yproi, to Colochi Skipia. Cash should score, I'm shoot, Galua. Shadeen Lins could have Jacob Alvin Gonal, Alva, Bullen Conscious Gahard. Would she Tashtel, Toshi Tashtel, Nichi Tashtel Gacreen. I guess has to score in Chinwub. Figure chip foot in. Kilchom on the tape, so as to hear Gahul. On the Sheen shirt. Get a Houdini in the Fornia. Will Clochán a lot, Montemastic Glyphicana Chopin. Right there. Stoppler should glog reached. Kick him off, force it again. 21 in the 4 in the Glyphicana and the Shella. He's happy to me or whole score to Sian Yahorin kicks here. And he's happy me on Breshes Glyphicana and the Shella. Free Lawhead, testing cool because Cooley and Naomh Muire. Wilchid Nan and Kioncha. A Chodistach at John Hulcha. Hamab Turfree Hul and Ishfin Starcha. Kangar Toki. Fatig, Annie Rose Yuchin. Nilen Rowanish, Egg, Kate and Yoronach, Turfin the Postig, Bejer Holis Tora Hul. She couldn't get that. Alvin Ykonal, Peter Cooley and Hoga, that shot. Casey, Slucky Suas, and Kunaveke. Kieran Huivach, Clochán, Cousins Gama, I guess that Cousins Galoded. I guess Naomh Muire threads, good boss, and Chuggers are Groot Ash and Trick Sarah and Yochtar. Sarah, Stach Father, Kira, Yuchivan, Rish, Gramachy Lodge, kicks here Groot. I guess Toga Divinon, Breshes a Cliff Ele, Little Liath. I guess Yan Yuchari fall kicks here, could be Breathnach, California, a whole score. It ain't, I guess Kiltiana. Marshin. The Bourtirine shot. Bishop. Sauce to Gama, Breshes Cliff Ele. Annie Rose Yuchin. Annie Rose Saulech, while the case in Yoronal. Car Kate to Fihul. I guess a block to Uro on Ele. I guess a Hussin to Clochán. I guess kicks here, Groot Clochán. I guess Chapping a Binshin.
An go beidir go bin Ross Ritte ag Naomh Muire cuasaí Peil na Mán sa Comórtas áitiúil seo. Agus an réitir a fáil faoi réid cheapan. Leis an andog Iornach a héite agus tá sé dinta ag a Clochán líon chéad uair cup. Naomh Muire bhulla a cuasaí críomhan ó clufa mór an seo agus titin imróí Naomh Muire go tála thug siad chulairt bhíonn an dáireann á chlufa Peile agus teas dámanta sa dáile ach siad Clochán Líath faoi stúr Tony Boyd i Thuairiscin Céin agus bheith sa aisin seo maidin amárach tuair sé dóigh chiltí na bhuió nó championil bliana se caiite Gaile míal Breathnach ach tá sé grúta cup an derby áitiúil an seo ar na Méilte an scóir Domhnach Clochán Líath 2-6 Naomh Muire 9-8. Ach tá Domhnach fós a bant leis. Tearnig chu gan faoi rú Tara tú faoi hól fáte Avni Ronald cuairtú chéad scór an ceann á sábhailínta dinta gúlbáide. Baibbrú a seo bhí cheicamach Tara i gcear alba amsú fáte Bulsa Harn Trasnan agus in chéad scór Katie agus go súiste Katie fós a gimach lé tá seanta chúlann seo Katie a thugann sí faoi tóg sé faointe holtíiste gan himnoí agus a sin dintacha pas lábh cliste seantelar chúlann seo i Clochán Líath ó síiste a gól tá síiste a gól Rannig riada cúníomh bháin fáte ó sí sin Harn Trasnan sin scór glóte an dára cúlaí in Ronald Alva ríist níos tá seantacha faointe agus tá sí Íochtar an Trasnan Tá Alva le héim oifan sí fáte tuair sí fin na postí ríist agus rá scór fáte an roth réanú a seo seo hééis osca suas go difinte fós a gimach lé tá scór éascacha tócha sí a scór trí chosach Katie go asbug Tá go deasa go seo bhfuil scór a cup bí cheicamach agus tá scór fáte ag ní buna gur stop a churló fáte sascia tuair sí fin na postí a sin Harn Trasnan agus well captí na fóin gimach níos oscain se susca Katie tuair sí íseal sábhailte agus beit go bhfuil seanteile Sarah an sábhail dinta macha fada leis an lán tosach agus sinní Katie go asbig Harn Trasnan Wallace go cróga Wallace go háir agus Harn Trasnan agus tá a bheith Manta siad tóistin seo an ceann sin Harn Trasnan agus beit go bin an scór cinnach i bheith